Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Hendra Drone. Kali ini kita nerbangi mini copter di lokasi yang cukup luas, di kondisi tidak berangin. Jadi kita tes mini copter seberapa jauh mampu daripada mini copter. Kita langsung saja take off. Kita hidupkan tombolnya. Sudah hidup, nyala. Terus kita tekan tombol on off. Sudah nyala. Oke, kita lanjut. Keren. Sangat stabil, guys. Mantap. Mantap, guys. Sangat stabil. Suara halus.